Amen. 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 Koreke kope ai whakoko whanga. I he whanamare koe ni. O kou whiwhahoko atu ai whanongonongo i whiawhikolina i whahoko mai ke tuku atu. I he tuku ai lotu o kou whahoko mai ka me hitaki ai uf. E hiriange lotu e whai ki ako skit ai uf. E hiri ai lotu. Pea mahalo koe whanongonongo tatawa i pe. Asiasi i lokorotonga au e wike. Lotu hufia i e whiawhikule nulu. Pea katingatai koe programa aneni lele ia e whiawhara i te. Pea koe programa e wineni o lele ia kamataya i tokonaki koe ni aho. Aho luaki mahalo. I e taimi tolu ki whawhi atu ki mo tolu. Singahi a pofonga whae kotoa pe. Koe tau polo kalama o kufrahoko ia he taimi tolu ki he wha. Ki he api o whaiwhikau koe ki a tau mohe. Pea koutuiri maa konai polo kalama pe ia asiasi mo tau mai maa ki patneni ai ngawe ai iti pakatokia ia hanongonongo e toki tuku atu ia he whaiwhikau. I whainga maria koe ni te kai ke lawa mai ai o taha kule o mai e whorofora. Te mau atu ai ki hiwai taha i e whiawhiko ni. Ke tātari aki ia ai whorofora ai o tua e whiawhini.
mas kayak gitu na ko di matapos ko mai ko gusto. Takiaw lambai. Kung tuwi ko fatongia mau ingay lambani ba ni ko ma ko ni. Kita tak dulu. Iya. Tak dulu. What a blessing phenomenal kita worship team. O mai nga hiwa fo o. Hangi ko la wasa me na pa mo nga hiwa fo o I hono a. Amen. Ko fa ta so malo ke o tua. Tua fa malo fa ta ke o tua I so mari ta wa mai ke sabat fa o sa mai na ko ni. Ko e fa kolo ai ke te tanto. Oni. Pia I ka ke ngata yo tau ilo fo pa o nga un ta ni. Yo. Te ulah ka na fatongia mga ngau hang mai ni mo. Kadang o tau faketa iki o tau ke sema o pe ala mari ma ni kita tatak. Tuku ke dau hang ke fofola I sere baya ma no tahalu. Kada ki beo bagai ai des ulaki ke mesonono. Sere baya ma no ulaki tahalu des ulaki ke ono. Sere baya tahalu des ulaki ke ono. Kalau tonga ho huke ke fofola ko ni we fa malola I fe kau ke tu ma fe mari ke tu ko ni ke lava o fa ya no wa va fofola to o ko ke ta ton pe o fa ta ke iki e ma fe mari ko se mai ma no ta va lu ke su aki ke no no ke ko ne pe ke tau muy pe ke ai te blau ke ta ton iki vespe e on Ayo pena no whakarea. Koe whawhora aia na hoko mai me a sioma ki a sere mai a o pehe. Tu hake pe ke alhifo ki e whare o tu funga ngahi ku. Pe te kure ke whanomo ki e ku ngahi lea. Pe na toki alhifo ki e whare o tu funga ngahi ku. Pe makai na ne ngau ea ke pe takai. Pe koe hipu Aya na ngawi aki ai umea na mau ia e lima o tupunga. Koia na ne toi ngawi ia ko ike o hange ko loto o tupunga. Pene toki hoko ia te au atu fola asiova o pehe. O pehe siova e fare Israeli I kai te whai eni tiata ki motoro o hange koe tufunga ngahi ku. Vakaahi e whare o Israeli o mo I hoku ni ma o hange koe umea I nima o e tangata tufunga. Whakata ke eki. E tau hanga ke o tua I lopu e tamai ma whamaloa ki a whaua. Ko ke te angawea ke maumo ui e whafola e aki o. O hange ko lau maare maano ni ko ia kude tataki mautolu ko lau maare maano ni o kude ako iki mautolu lau maare maano ni o kude ake te mautolu ko afo yo ka tamai o eiki yo mau ilo tu aku lau ya mo tu an ma leta yo tu ma ha ka pio na tapo iki na fofola ke ta tau ai tana ki te mo tutu maloi tokane ko ma lo tu mo no ia ko a ko ni ko ta kwa ia te pau mai mo oi ke la la ia ko ko fa pa beta ke iki amen e fa ko ni ko fa me mo pogini te mo mai ki kaveina e ta u fofola e a ko ni o beno no fa area o tau e a lima o tua pa beta te o atu e to ki farea a ki kaveina ko ni Kai na re o Ikuna o tau I afi ni manotua. No matter what we've been through, I hope we still be in the hands of God. That's right. Sometimes up and sometimes down, we still be in the hands of God. I have only a detector told I frofola ko ni ka tu e poko ia ko ta kwa ki detector I a ko ni. Tu beke ufanga I ngai tau fata kakato tau fono apa melotu ta ko ke fa kau mana family e da ko ke to mon fa kau ke mono family e fa fa de fini fa fa de tanga
Tavoga mo Filimone Taufahema. Fana buat kau na tolo ko pe ngai fetu ko ke mea me ai. Na tolo ko pe tanga ta mo fina ko pe kau fata ta fia pe o ata fata pa ke de ko tolo. I wa fa tau ko sisu Christ. Kamai ko ke dia ke ulea ke de tau. We are in the hands of God. O tau I he fare o tau he lima o tangata tufunga ko o tua. Lai au pita ngai tala fatata siowa ko haia Israel. Tala bai ko ra ko ia ko tamaria Israel. Ko ki motor ko fanau ai ta para. Pei ha honi. To ia pe tala fatata ko ko tau sipi ko ki motor ko fangasi. Lo to ia pe tala fatata pe ko ia ko se pani ko siasi ko wai. What a bless. But today he said I am the water. Kau bertangata tu funga. Hawe tu ati sendiri tanggai. Kau bertangata tu funga. Wow. Biar tangilo tu tahu itu funga. Oh kuda ilo ya biar kuda ngam ya biar aku buang ya nonima. Tangilo hanya tu kau bertangata tu funga ya. Oh kuda ilo afu ajiba apa pakai ilo ya pakai ilo ya sobat. But he knows. O pehe whakakau ai o tua ki Israel. O pehe whakakau o tua ki Siasko ni. Hallelujah, hallelujah. Tala no au tamaro mo la whekau o tua sere mai. Alu hiko ki whare o tangata tufunga ngahu iku. Pero taiko te ke au iai, te utohire a te reko. Hallelujah, hallelujah. Fimau kita walu kia. Bea ko tala Saloni. Ko kita tolo ko piko au te lo. Au kia. Te uke ai ka ko. Lo tai ko la ko ka ko sio. Fimau e kina kangaro. Tau ki he tu ko vai e tau. Hiki ko ta vai na mea. What a bless to live. Fola tau na oange ki Sione Ma'afu. Au ke tangata tu funga te ure ai ka ko. Pero tai ko na awato na hipo, awipo ko ke tangata te fare ko tangata tu funga na hipo. Tala mai te tau ko bola. Ula ke wate sio ke tangata tu funga. Haleluya. Itu udah bete ke au hata ko ngawa feito ko ura kala tu ko ta o ku de fai ngau. Pero tu ko me mau inga te tau ilo. Ko tangata ngawe o fafofonga ia o tua. Te tau lak sio uat ke o tua. Ya ko tai ko na alaka i te mahe mesto luero. Pero au toki al hiko ki fare o tangata tu funga ngahi pu. Pia Vakaahi. And I will look. Au sio kia. Na ne ngahi aki ai mea takai. What a bless. Ngahi aki ai mea takai. Ai ha. Tala mai. E veso na ba. Pia ko ipu. Aia na ngahi aki ai umea. Ko ipu aia na ngahi aki ai umea. Na ne hanga mau. Ko ipu pei. You already made it. But he can break it. Na ne te hanga mau. Hiri ko e mau ko ya. Na ne to ngahi ai ipu o kumake. Hallelujah. Amen. Aku ke moi o ke fe ba make. Fe ba ke tau fafo pe ni ba. Amen. If you want a special, I want to a special song. Oh, whatever to tau foki ke ni ba o tua. This is the true special. Ko e ba ke he mo oni. Ko ya, ke tau foki ke ni ba tua. Hey, like the banana that I broken. We talk about the problem. We talk about something of how to get that going. But of them out the chance to follow that going. Go back to the hands of God. Go better than now go for a forky boy. Get out or your good day. He got to have a yata. Take it out when you have to get out. Take it out of yesterday. There's no one like Jesus. Kaya tayo na hanga o ngami ng buhay o fatatao kakoy o duha kang sisute.
tau don. Na le Vakaahi atu ia. O ku le mai e mea takai. Wait a minute. Wa ngau e Taufahema oe products making food factory. Pea ko mea kai ngau e mai fu machine ke mix ya ka mea ko ya ke ma ai tau mo a ko oe mea kai ko ma. Me pawe hau ni pe ke to ya ha mea takai ko mea ko ta pe planta. Tai machine. Pero whakakau i he sio ai tangata koe ni, nani sio ka kumea takai. O mu takai ai ai umea, o takai ai na hipu mau. Ko mea o mai ke te au i a koe ni. I loi kai o tua. We still be, God still make us. Never ever give up. O te ke fo. Ua mai kuipu ni hea ko hala i he kau. We still be on God's hands. He made it. Don't worry! We are in the hands of God. He still make it. He still make it! But we're like, what the game of it can jump out from the hands of God? What the game of it can forgive me? But He will make it. Kumena de Vakaahi. Ang daan na fayo kingawen, mo ba fayo no? Mix wataha oil ya ba ngai ya ka ye ye. Ta ya aka de plenta yo luman hanga mix ya. Mix ko ya mediterima. Ha ko ya ya. O kwesa ki mam. O kwesa ki fete ke te ba ye. Ame ko de le my God. O ilo ma lolo, o ilo ma ngai un portax ke yo puke ye lolo. O fipire pe a fete no ai ko ke fue pupe lolo e lo toma ko na me kai. O fa verdade que amen. O é massiva. Mas a do lo mix a que lolo a fue pume bajo. Que tu que passa? It is kept to my mom. I'm gonna mix with salt. But I'm gonna mix it with salt with massiva ko ni. Hanga e massiva yo que te que lolo. Pero todo de la fue con no me. Esto es lo más lolo. Pero algo sí digo el de my that's perfect. Ko la ko ke tau mo ui. I lo ko ma o tua tau mo ui. O fata tau ke tau mo a ko na ka tau don ke. Ka pa ku se te na e tau mo ui. Tau mo na tau mo ui ke we don't feel comfortable in the church. We still be in the process. O tau he ni ma o tua. He's still going and going and going until perfect. Tama ya fofora ko mena la Vakaahi na Vakaahi ke tangata ko ni. O ku de takai dia takai. E te uru ato o. Ne sio ke dia ko takai ai ko ai umea ko ni. Hey, ko ta po aki ko ke mo ui. Ko de takai ko ni. Ka o le ko de sio ko molu. Tapi ni ko umea fefe kai. Fio maka. What I need. Ai question jo hange ko la ko ya alu pe ko ya te to kire a te ko ile Malanga ko a ni ko wi he ni pe to kire ba o to he be a ko te ta no ya ko ha hi ke fo ko ni ka ko me buta kwa e mo wi ai a wa ko a selva ko sio ko ta kai ta ta ko ni pa ko ta la ko o to a ya yes que selva ya so ko ma we de fai que sias ta kai ka karas ko ni Mas que I want to be in God's hand. Whatever He wants me to do, He's going to put me there and just do it whatever He wants. God will be perfect. Don't think you're still perfect. But in the process, He still make us. He still make us. Church, te ba ke tau ilo, o tau hindi mai o tua. Te ba hade mo ngau ka te tau, o ko ngau ke tau, ke tau hawa. O ne ka lau de fo ya Korinto. We move from glory to glory according to His image. O tau alu me nau ke nau. O te ke no fo fi mari e ko tau mo o tua.
there's another one that's coming Amen. out. Amen. Hallelujah. There's another one that's coming out. Tamai ka tato. Version of our. Teka ipu aya na ngau aki ai umea na mau ia I lima o tufunga. O hange ko loto o tufunga. Kata yo kaya tato kaya Asia hai no hange ko loto ko ia o. Kaya Asia hai ko loto o umea. Tamai according to my heart. Kaya ta so blessed ka tato. When we are in the hands of God, He made us and He molded us according to His heart. Some hearts of loving I say when I lot of faith. Hey, tabay ko pula ka tao. Te to o lot of faith ka umay and lot of where I Maria to. But then the only allow Maria to. Wangay ko hiba ako ni lead me Holy Spirit. Lead me. Kung dapat tatak kita dah lang mana ni oktak sangawai-wai. What I need. Itu ay kau bisa kau kenawa at tangata ko tufungan na. Uway kita ngawon hal dia dia umu ni sepa uway hasangol. Ifa kau ke. Uy nga ko ya. Kau ubehe ko ke mau ya ioluma. O mau ya ilalo ya kere. It's underneath. So, kau dia fayu kun hanga, boken kau orang aku mau hakit ai umea. Ila kapawe kai arunken so kau tiba, o hakit pe ai umea yo fio kere pe. Kau umea ki lanu hangi ko lanu ko teu mako atayu. Atau ko na hu ki tayu, o hangi ko teu mako. Ko na to ko na hu ki tongai, kai ko lanu. Yes. Hangi na dia tongai na. Kako teu mai ko lalu ya ko umea. Oku ilalu ya. Oku ilalu ya kere. Te ko deu mai ko sa o tata hake ai umea. O ai na de to umea. Ah ke yo ya. Ke fio pe ya mo kere. It's not pure clay. E ngau pe ada takai ya. To ko kere me. Hallelujah. Eh, hiba fasa tau hiba kita hiba ko pe ba. O mau ni one no tua. Mau ni one no tua. Kapau ko tangata tufunga mau ni oni. He made everything to be good. Kiki to fio ya. Ito fio ko mama. I'm sorry. Kiki to fio ya ko mama. Je ko mama ni ko ke o mai e hangai umel. Tama ko bola. Ko se o fa ni ko mama ni ko tau fei aya ke o tua. But the offer mo mama ni ko ke you hate God. O ko ke te ya ko ke tangata tufunga. He ko mama ni o ko ha fofo ai uri. Amen. Tama ko fora ka tiktok to. O ko ha o hake. Ka ko di mo pa ni dia. Te o pe ko sa mo ko ni ko di fofo ai lau mari. He tama he ko fora ka tiktok to. Tama ko fora ka tiktok to itse. Ko sa to ngie lau mari ko ni convict. Pekune hanga yo paloki asasima kakai mena unaya mahala. If you can't stand in the Holy of God, you feel convict. That's the Holy Spirit. That's the Holy Spirit. Pelo tudo patongia yo la mari mari kia sia amoni. Pau tau ha tau toluia o tau take tau voita tau halaya if you commit sin. We need the Holy Spirit. Kami ngawai alam mari sia aku. Kaya mandui o kune ngawai tau tolu o fata kene tau mua o ia tau tolu. Tala mai sere mai ai wahima bestata. O wei tau mua kene ko. You know, Jeremiah chapter 39 verse 11, I have a purpose for you, for your goodness, for your prosper, for your blessing, but not cursing. That's why God put us in His hand to make us for a purpose of blessing. But God still makes us. He still make me. He still make me. Tau
don't touch me yet. There's unfinished part. O te ke whamau ia te ke kakato hunga. But when God still be in God's hand, He still make it and mold it and make it to be perfect according to His will. Koe o tua ia. O kune ngau te tolo whakatatau ki hono whina ngau. Koe kene ngau ia whakatatau mo taloto. Ui ngā he te tahao pe tau ke lotu ia. Pe te tafoku pe tau ia. Pone lau koe ngā matakari koe mamau atu. Nā tatau ai pe. Always the same. Come praise and worship God back. Always the same. Ka koe o tua koe ne tau moa to be perfect. Tal mai o whoranga te tau tolu. I whorwhora koe ni. Nane hanga o ngahu mo takai. O hange koe ia. Koe loto mi he tupu. A best ni maa. Te tau hoko ke te awa whorwhora se wapehe. O kou te teu te whai eni o hange. Koe tu funga ngahu. Ai pehe se hoa te whai o hange. E whare o Israel. Kou tui o uhinga e o toaka te tau tau koe ni. Whatever he does, hange ko mea koe ni. O ku te whai e te tau tau. Kou tui o whai e ke siasi. For a purpose. Ta mai ke te tau tau he whorwhora. E hoko mai a sisu ke siasi o ka yahana ina. Ka yahana be. Don't worry about this. We are in God's hands. O kune hanga ia whakahau hawa e tau mo'ui. O kune hanga on ke te tau tau. E tā paki. Koe tau mo'a pe taha kera. Ke ame atu e siasi o i otua. O ku maa on oni te hau hau ke otua. Hallelujah. Ringi whakahau e taha. One of the tools e tahana mo ni. Hini tahema. Kaya nga Taufahema asawa. Taufahema e ia pe mo ha mara. He wea nga whunga e si ipu e ni upa ke fie. Mo moi. Lepe mhogo. Ko to'o hangi ha mara. O tāaki. Tāaki ka ore wa ko moru. Toi tawa mai pe e sere pai. Ko e whorofora. O tatau e mo ha mara. Kia. Tā mo lai kia ngai maka. Loto wheweka. Sas. Tā e degi ka mai whorofora ka te tauto. O ku hau e tui me whanau me whokora. E whanau tō tātu. E wheka bua tau loto e ahon. Next week it's coming again. Hey, don't worry. But the hammer of God, tātu kufunga, o stupid, ke ne hanga pe, o tāpe, ka uareva, o tau. Vai po e tau mo ui. He lawa nima mafi. Taha mena tapak ia e te usio hangi ka whorofora o tua. Ke te tau tōru ahon ni. Koe o tua, o kune kei ngau e hono ngahi e tau mo ui. Aho kotote. Tau hao whanonga ke whokora. Wai tai niu hao tau ki me vera whokora ta. Don't worry. O tau hia ni ma pea e o tua. Wai tai me niu tau moi no tau mamai. Oh my God. O tau hia ni ma o tua. O kune ngahi mau pe e tau mo ui. Hange koe lotu a te rita ke o tua eiki. Hanga ko ngahi e mo ui. Naku yaha. Hanga hala lilo. What do you mean about this? Naku yaha hanga hala lilo e mo ui. It's a secret sin. Nobody knows. Pastor doesn't know. He don't know. But don't you, Lord. Sure, tua. You are. Yeah, I know. But go wila pia ko. He muge iyo kunima. O kapau muge loto kia. Go wila pia. But don't worry. I still make you to be perfect. O te tatango kia. He wa. Tau i he afi lima o e otua. Kainga. Koe otua. Pau te tau Sione he. Ke tā pake a whawhora o tua ke te tau tōru. O kune ngahi tau tōru o whata tau ki he tau moa ai o tua. Hallelujah. Tā mai ke te tau tōru whawhora koe ni. Kai ke ngata ai e te tau tōru. O kune hanga iau ngahi e tau mo ui ke make. Tuku ke koe me ai o tua. No kune touch it pe koe mea ngā ue ai o tua. Koe tau mo ui. O kai ke tau. Tau hau tau tōru ia. O si ilo pe o tua ia. Ai mea koe te ngā ue ai koe. Te kai ke. Fili koko whewhe tū te kai ngā ue. He knows. Una ilo e. Mo tau mua nei. Na ke hawa ki e ni. O si ilo pe e mea koe te ui ai. O si ilo pe mea kukei ai. O whana tau ni mea ungahi o tua ai. Avatai ke. Tā mai e whawhoranga te tau tō. Se ngā ue ake mea tope. Loma ngālu wano, tua malu. Se ngā ue ake mea tope ke le rei. Tau tō ofa.
Iyo. Kaya may ako, He still make us. Kinere iyo tua. Yung ba nga ito at ako uwi. Hallelujah. Tama ko wala ka tigtawton. Lau gila ke to wati mote bahono. Uwa besuan awano ke wata. Wati mote ba uwa besuan no ke wata. Kau tata no ko ni. Ini ma otua. Okuya Yesias. Ini ni ma otua. Okuya ya Israel. Pada tak fatau ma ko Israel to arif awake. Tak jadi na fil ke na tore otua ke na tau kai. But God still be on process with them. Kay hape otua still make them as their children. Tega tai be mai mo alu ke to fe ma mo to ikai. Kay ke ba ke tau ilo ko ofa otua o ne nga ha to. Besuano o tohi wati mota ba wa besuano. Ka I fare lahi o ikai ngata ye nga hipu koula mo nga hipu siliva. Pe mo nga hipu akau mo nga hipu umea. Awe umea tu umei mui. Ko hipu de ko mai ko koula hipu siliva. Ko tu apa ne ilo pe ku ke koula pe ku ke umea. Koula. Hallelujah. Pas kegi. Yes. Kai ke ilo ya hata. Kai ke ilo ta. Only God knows. Kako katoa ana bea ko ni oku he fare o no. Ba te la oku he fare o to. But in the house of the Lord there's a different vessel there. Silver, gold, metal. Ba te la. Wa ke fa bu tayo as my good clay. Wow. O kai ke mau inga maunga. O kai ke mau inga o maunga lo. Kai ke mau inga pe kolo pe silima. O mau inga ia tau karenga ko ni o ko ni mau tua. Amen. Ano o tap ke ko. O kai ke mau inga pe te ke kolo pe te ke silima pe te ke ko ha pe ko klei pe ko ha. Ko mau inga la tau besa tau ko ni we are on the hands of God. Amen. We are in the hands of God. Kau tu whakaofa ia ka tangata o babae ni mara. Kau tu whakaofa pau. He ka pau tau pau e koura pa siriwa. Kau se ia we far away from the hands of God. Today we are in the hands of God. Papetai ke. La mai ka te tau ton. O aso pe ko ko ni ngai beso. O wa ai ke au mala. Au mala au pito. Apa tak jadi dia kau tinggal tahu ya? Kamai. Kau tahu mana dia tahu? Wah dah hidup ke awal malah. Kau fakam mak ke ngawal clean. Sehingga ngawal lah itu fight ke tengah tak bunga. Kih otua. Kau dah ngawal ia hidup di. Lah yang ada awal malah. Wah kasih ni kalau dah hidup kau siapa? Fakam mak clean. Kau semua otua manusia. Kau ngawe otua, kau tahu je dalam fakabah ada bau, no way. Kau tua, he claims us as a vessel. Kau dah fakab mak kita tahu, kemia ngawe. Tahu apa yang kita tahu? Dah wasih betul dia boni, dah fakab tapui. Iya. My gosh. In a vessel, the house of God, I want to be. Aku tak fakab aku. Kau tu kan the biggest problem to the church today. Kaya whakatapuia mo ui eo. So ngawe o tua. Whakatapuia, whakamaa. Ka koe whemau ke tia ngawe lahe o tua. Kua pau ke out of the process ko ni whemau o tua. He will cleanse us. O whakatapuia us. Ke o tua. Hape tai ke ki. Pea talamai lewa ka te tātou konga. Pea o ke tāo. Iwa. Ke tāo. Whetai tu ko tāo ngai e siasi. Whetai o ku tāo ai ka worshiping. Ko whetai ni o ku tāo ai tangata malanga. Kau arewa ko ta hanga o tua o whakamak. Kono ni baka. Ie lawa wia whenga e ku tāo. No. Pate kai tāo e siasi. Hetai ni te he mai e whorwhora. Ke tāo mamana. O ku ke tāo. Tepo. Ngau e koe ku ate o tua kene koe. Tamai ko kurang te tau tohi ngau e. Hangai o tua o mai e ki ipu ta. Koe ki ipu ni ko ne bea kwhai koe sori atu e tau ngau e.
ke fare lotu tambo wip. Ko ngi ko ne ngau ke setan. Ala ta lo ba hala lo ki tahu sih. Tahu sih lo pelo to ta ka lo. Ha ko ne tahu fai ke tahu ke ngai pu ko e tua. Tahu ke siasi is a vessel of God. How we are for fun when they put aya e na me ko e devil. Today I will choose you. Ko ya honi te fili au homo ui a honi. Ke o to me ngau ko setane, o to ngau ko devil, kai hoko ko ipu mai ko au ha ki o tua. Ko ia na hike ba ko ni. Ko ipu ki au mala. Ko ipu fa ma. Ko ipu ha ma on. Ko ipu fa ta pu. He's the one who wrote this. Kaki mua le mo ui ko ipu na. Inua e te olo. Me ngau e setane. But today, I don't know about you. This is the day. God's going to choose you today. Like this day. Tama ko mo na to tama ta ko ni kilalo. Te ko hai ko. Ko sisu. Ai am di tau mo ko ki ai fa ta ai. Asi. Io ko au. Si o tau sio ke nipa ko o tua. Pe tau mua mai ko mama ni ko te tau tonu o pe si suya. Tu kui pe tau mua mai ka. He ko ipu ya aku. Tamai ko fora ke te tau tonu. O ta foki ta mata ko ni ho ta ma ni ko ya asau. Alo fe tu kui ko tonu, la te ke alo hala ko tonu. Le tai ko ta foki o tua, e kai toi hala ho la ka. Right way is Jesus. Alo ba ki semani te ngako ananai te loto. Tai ko na ala te ko ananai, ala ko ke ananai ya. Le ko ke ye. Loto masaula ke anu mata. Ade kai ko ilo ko fui po na se ka. Wa ta bi lai tau sio lai. Sio lao ke ka kai ko mama ni but God for the choose them. Kita wei la tau to. Ta ke kai ko ta ba fa ni de ta ya tau to ta ni kai. Pa to wa he au tua. Tu ko lo tu ya he ko ipu ko ma to ki fi. Hallelujah. Ilo ko na ko ni. If now could God choose you. O fi ta to ta mo wi. Ka ke ta wi ni mo tua. A o ko ni ta fo ke ko sa o paula. Pane toki mai lewa I tohu karetia ma no ua besua noa o wikai te ukei paula kako kalaisa ta. Kone perfectia e tainu ngahi hai o tua e kau mogu. Kai ke toi asimai e Pita, pe toi asimai e Simi, pe asimai e whaive kau Christ ata mogu. Pe mahino re ma te tau tau o ta tau e ngau e o tua. Hame au toi asa Pita. Awala me ko kitai ko ne perfect ko hata ko hanga o tua ngau no lima o talamai de la o kalaisa ta bo ui ila no ka ko la hao o buhaka ka o are no buhai ta haka ko la I ko la apa asia ko ke ka ge asia ke yo ka ko ta piwa ko ka o le ma shio hifo ke ko la no la ya ta mas ke la sia si ko tau mo hanga o tua ngau e tau bo ui te ha ma o pe ka laisi ha ma pe si su laisi yo pe perfect mo ne tau mo ngau e tau bo ui na ke ngau e o tua ka te tau ke tau to ha ta me ni ke ta si su ke te ka wa ko nga ko e un loto pe pui e te au ko si a ke me ko na ka si a ke ka so singa me to ke au mo au ke ta ko ki ka ki ai ko ta te tau ala ko ni ta mai de sisu ka te tau to ke kai te to fai ko ngau I mutua kai hau te ngau ko ka to te tanga ke to tai mai ta hange te ko kala si hange ko to hang hai tanga ta ko ngau tau to ke tau awa tu di mabani o ave mo mo le malanga I pe sisu ka si ke ta po ki na ko he ko sisu ka si mo be ko no fa fe ka wi Kai ke tu ka whana mari, I whai te kau. Whaasa ako ni,
Yo e tau mua dan hanga to au ko. Wa tau mua ku ne puk o ku ne ane ko to ni ma ke ni ngau mo ui. Ka ta ke sa ta. Ka ta ke ka hi ko to pe ku malo ke ta mo ui. He make us to be better. Hagi ka to ko Paulo ka Timote. Au ka fofora tu a ke ha. Ako na ki valo ki faton ton sila ngai au na ko na mia ko is still be in the process. O fa ma on. Is anyone here? You need to pray. Just close your eyes. Close your eyes. We go. I don't know. You need praise. You've been touched by the worship. You've been touched by the Holy Spirit. To be perfect. Lava é assim, lava tal tom. Lava é isso. Acabou o que você fala, o cuide, e que não mais feito por aí. I want to invite you. Just lift up your head. Please lift up your head if you feel. Tá por aqui na rua aqui. Na rua. Don't think I'm a perfect man, but I will be inconstant. And if I don't know how. Give us the moment day and night to be perfect. But now I need praise to get it back to. So I'm so blessed to see some hands raising up. But I want to challenge you. I pray for you. Vakaahi kau yo api kuke ilo. Bagi dia kau tu tua. Only the hands of God will touch you. Kau ni pape tua ke dia. Kau wa apa dia ta. But the hands of God mafawa ke dia. Ke dia la ke kau. Fave ko sia ke dia ke kau. Fave ko tua ke kau. And I live in a king of your home. Come a lot of money, a lot of money. My friend, look at what. I want to invite you. Please come forward. How is the two for that? I feel one of the moment. Just come forward. I want to pray for you. Brothers and sisters, just come forward. Just come stand together with me here. Hug him on. Because God knows you. I'll get the heck up. Just come. Hug him on. Hug him on. Take it for up your head. Hug him on. Hello. God is in the power.
Kainu Taufahema wai ha afakau ke kai funga mamani Taufahema fa funga lele kene ngahu kota fare me kamata me lalo wa ke lie lai atoi olunga kolai tata Taufahema funga lele sili he ahoni ko fatolahi ko fanu he tafini sili asisu kaisi funga lele tahaya ki homo Fafita ini fowa tamu ika siane, otahya mui heki, kalau mui heki ke mui se mari, ifai no ngawi, apa hangi ko mia tano agai kana Malanga ha ni, ilohi mana ko ilohi ko wan ko wano. Ya no ta ki mon, fafita la, mia fowa tamu, faya no ngawi tamu, ngawi tawa. Iki tawa, me am tano agaya for life. Kula ya kufanya haka, etoe haka. Ya ugonki koma. Kashane ya nga eki ene ngoi. Pai ko ngai kashane ba kinga hi ko yo ba ko toya. Ngai ya on toa. Ai ko no kashane. Kashane ko to amo oni. Pokoknya lo ngai teu ngai to ai kashane. Masa leka toita tua e o tua. Ya tau ya e o tua. Masa tai la tamalola ki. Tamaringina ne o mai e kau ta wa. Ya koina. Saka papau. Fili a sisu kai. Tufunga mo oni. Tufunga ya mama ni la te ha ga na la. Ha ke fare koina. Wano ke kau te hana to e fare ko ni te hema ni sini. Pau vai. Nene tau ke kanata. Kako tufunga mo ni ko sisu kai. Ega ni la hanya ke to. Tatau da sisu kai se a honi tomorrow after. Ma fitai la ma mari. Ashane. Ma fitai. Fitai nei hono ngate ta. Tawange. Sekali de ba mo hoa. Ke ia na ki mo wa pe ki. Ono ave ale o fa e o wa. Ma ina sha mama ni. Ta wa ma ina sha mama ni te na ma wa e mo ui. Me ya ho ni ke ma ta na sha. Ta wa. Ke ma ma ta la. Ui ko fe nga ma ni o mo ui ke fa ya no nga pe ma o ui. Kana ke ma mo ui si so. Kaki maulava ki mautolo talo fua ki hofina ngalo. Apa hange ko se kau e aho koini. E fai hono ngau ki mautolo. Te lava ke mauau ke fina ngalo ki ai. Malo mua si so. Mau whainga maria le lei. Au hanga aku ke koe ngahi koe whare koe koe peo e leo e Ikuna. Tō si so ke mau whiri koe. Koe tu funga le lei taha koe hine moui. Fata ya na mau mari ku mau atu funga e faya no toni e mau mui e tau ya mo na fai da me na ma ta mai ni ha pa ho mai o yo ke ti a oi ina ko ga to mau ke he mau mau e a oi to ki ke ki ko ta wa ki fai da me na ko le ya hon ke nga ta na ya mo oi ya ku a ku ha nga to si nga Leo kuna hanga pima meke sami nesho ya fiona. Okay, watu beke pima nesho ya fiona. Koi beo tua ko mau sewa ya fiona. Wange kita ko haleo leo afea ke na ukiba sami ya fiona. Kuya hanga ngai kuya na ya fiona. Ye do hanya ke mau fuwa kwai. Amalake tua ke mau hope he ke kowa ko. Te wa mau ni mo mau ka fo wa mau mu we to be mo do be mau ke fa fo ki be ke ko e le no me la ni e wa fa be au ya si su kai si ko wa fa mu we amen ke so ka we ki ko si su kai si no fo ya ho lo fa ni ma ko ni ko na ki yo fa yo ta ngata amen fa da be ki na mo ko be ki ma lo to
Whakahange ia i JB.